Kanong se United Football Club hakasi sajan kala pelong ya ke jingji de ki nong ila kai ki ban mi khamat ya club pat ke shnong haka Shillong Sports Association SSA 4th Division League arhaja pun riu mentau snam ka ba khamso tanat kalong ba ka club kala play lat shwai ki samla na ka shnong nong se ki ba hapo arpo snam makin wan persyang bat peni ya ka jing tebe chongki hakani ke jingile kai hakani ke sngi kila poi palat san phongut ki samla shinrang ki bawan man persyang ringkat ke jingwan sakilang ki kimeki papat ki bahiye kanong se United FC kan mi kum ka kenhun na kanong se Sports Social and Cultural Club ka kenhun ka bala yo ban ra ya kanam lado pan menta kala kiu senan sya ka Shillong Premier League araja apun rio na kaliang ki bor penyan ki tho maka senja bagi shimban penmi saka kenhun jeng ki samna red kalong ban plelat bat pen shlur ki samna shnong bakin pai kman syakani ke jingile kai kabalapan ai kamai bat pen pernai ya kalawe jongki da kabas dang shwa na ka 4th division ya kani ka kenhun jongki samla la kershan bat lam kmat do president ka nongse SSNCC ba Daniel thank you ubadan ya ka thong pan pen tebet pen klan bat pen janai ya ka sap ile kai football jongki khun samla ka shnong khnang bakin la pan ban mi khman tang ya ka jala henry wat ya ka riru kumju ya kani ka kenhun anyalam da uba Richardson nongneng kumu coach ringkat ke jingkershan lang uba Roger Star ba Simon Kadba ikong Lucky Mary Marbanyang in don lang hakakenhun kum i physiotherapist.